Pamirsa sampun langkungan awarse pandemi COVID-19 ngaunang perekonomian, rumasuk widang UMKM. Pandemi taler matutang antuk nguah samian bage kahuripan, rumasuk akselerasi nuju ekonomi miwah keuangan digital. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali Trisno Nugroho Mausang, kuentenan Kris kedadosang pemargin becik sejeroning nincapang pengelimbakan ekonomi digital reng Bali, sani nyangkupin sektor perdagangan retail, sosial keagamaan, kantos kesehatan. Reng sejeroning pemargi Kris taler kesarengin untuk ngemakin krame non-tunai mangde sayan inklusif. Perindikan inucap keselahin saking wilangan merchant Kris reng Bali sani kejantenang sayan nincap. Ring tanggal selikur warse kali tali selikur, bilangan merchant Kris ring Pulau Dewata kantos langkungan satak tali utawi sampun 6% saking target langkungan 300 merchant ring warse kali tali selikur. Pawudaran indik merchant Kris pine ageng antuk petang dase % utawi langkungan 100 tali merchant megena ring Denpasar. Pemekas ring Bali pemargin Kris kekantenang digelis tur ngawinang ranjing ring peringkat pitu besar nasional, ring SOR Jawa Barat, DKI Jakarta, Miwa Jawa Timur. Renggala pungkuran Kris ide kanggen untuk transaksi cross-border inbound, miwah cross-border outbound. Sane ngawinang aplikasi pembayaran non-tunai ring dura negara, nenten wantah side keanggen ring penegara nanging renggala pungkuran Kris taler side keanggen ring dura negara. Bisnis Bali nguni ngayang.